ndi muri risk yanje n'umugore wanje n'abana banje gisegeti yatanze liste y'abantu bakwa amapasiporo muri Amerika aba bantu birirwa bavuga kuri social media abandi bagiye kuri Goma abandi bari hehe bari kuri liste ya gisegeti kayirirwa barega kubera kushakisha ubutabera bw'iwacu n'ubugwanashaka n'ibiki nawe urabyuse mu gitondo uri Majimazuri cyangwa uri Kayole cyangwa uri Kigali cyangwa uri hehe Musinga bakagura WhatsApp uzi ko 2023 yose ndayimaze mu rugo rwanje umugore yarahamutse ko bazoje kumfata bakafunga nzangira Chicago bageze kumfunga amasaha na FBI kubera ibingi bakuziza ibinyine bakambaza ngo se muzaje ku Rwanda bwira gute ngo nzi makenga nguzi Ibanga zega bakanzana mapping report n'amafoto yawe tawo guhera kuri Goma no mu Minembwe no Rubavu ugahuruka Indiana police ugahuruka Edmonton ugahuruka Australia buri mujyi wose ari umunyamurenge harimo mu Rwanda shaka kandi twese turi twigwaneho amadubu ko turarwanira iwacu turi twigwaneho gusa MRDP mu baraso nzaneze cyangwa niwe Kagara uzubona bano ko ariwo Kagara abana abakoze ahubwo bakagara batwiyishemo bihishe barandanye naringiye kuvuga by pastor naringiye kuvuga shenzi gusa Akagara rero nabasinici badusinicinga twebwe dushaka amahoro kandi kuko bayatwimye twashaka kugatuza none bakaja kwa boss kumubwira tabajoga bagunga ushobora kubona uri umuhanga cyane no guhakaza kaka kwima kubera yuko uri umusinzi gashaka kumusinga uraho ngaho utazi no cooperating yamara kamayisha business ugakena aka n'umusirikare azagura iki gitabo ugomba kumenya kutagomba gusura inyuma ku rugamba karimo na strategies kubwira yuko wewe ubwawe uri umunyembaraga impamvu uri umunyantegeke nuko utarabimenya umuntu w'igifu yanga abanyabwenge ibi bifu byose ntibyabituka abanyabwenge nsimbikiye ko Amerika nico gihugu ugeramo ukisanzura ariko ugatinya amategeko hari umurongo uburenze muri Amerika baraguhamba ejo bundi hari ubakatiye imyaka 1,000 tuwenga itegeko ryo kunyura umuge ushobora kuva muri state imwe warunyweye ukirukanka bagufatira wambutse umupaka ukamubabari ndetse yewe n'utuvideo twa trendinze ugivira tombe narizi kuri uri Bazira sinemera gisegeti oya simwemera ariko sino mutuka ni president umunsi ngo arangiza abona Yoshua agiye kuneshwa bari kuri ngira ngo arangiza abona agiye kuneshwa azamura uko kabwira Imana yo mu ijuru ariko ngo Mana fashe umuhungu wanje ndetse yararushe hubwo arahaza abantu bitonze Bibiliya abaza amateka bavuga yuko umuntu yandika amateka ariko kuri bamwe hari igihe ubuzima bwabo buhinduka amateka umunsi umwe yari umwana w'imurenge wishimye wituriye iwabo undi munsi yisanga ku bitaro avurwa ibisebe by'amasaso mu mihanda ya Nairobi yo yamumenye nka hustler umukozi ukora akazi k'ingufu ariko kandi yanga yuko ubuhunzi bumwandikira amateka kuri we ntiyemera yuko ubuhunzi bugomba kwandika amateka yawe mu matorero bamwita bishop amashuri bamwita doctor abamuzi benshi bamwita yuko atazaripfana uyu munsi tugiye kuba tuganira nawe ni Dr. Bishop Emmanuel Musinga wasize karupande ntabwo nagasize nakurasha gutekereza ko nagasize ku bushake ni karibu hano ni stareho niko bazavuga yes bivuga ngo hari challenge nshaka gukora iyi rupande niyo mpamvu nayisize wabikoze rero icyo bita ku bushake none iziza ubisome bivuga yuko nagasize ungiriye neza cyane kuko ndirakomeye challenge yanje hano benshi bakoze bishop bazi docteur ariko dukeneye kumenya umuntu uri behind y'aya mazina uyu ni rupande yes tugiye gukora iki rero ikintu cya mbere ndaza nsoma jewe ndavuga ibyo ngiye kuvuga tuganire ku myemerere ya rupande yes hanyuma azatubwira ngo yego nibyo yego aho ngaho harimo challenge ndamuzi wemeye challenge nuje uruhande rwa ndakubwira ngo uwo siwe
Rupande mvuga n'uyu twicaranye. So impamvu rero nashatse yuko tuganira ka Rupande ndagasiga, uyu Rupande rero niwe uri behind ya Musinga Emmanuel Dr Bishop. Yes. Ku mazina witwa Bishop Dr Emmanuel Musinga Rupande. Yes. Nibyo. Nuko niko bimeze. Kuri wewe ibibazo bishepinga umuntu bikamubaza aho kugira ngo bimwice. Yes. Iyo niyo myemerere yanje. Message mesi yawe niyo ivamwo message. Yes. Factory cyangwa se uruganda. Uko umuntu abumbwa mu bibazo havukamwe undi muntu musha. Ntabwo apfa. Nkongera kandi Like Warren yaravuze ngo challenges ngo ni stairs zikujana kuri next level. Ibibazo ngo ni urwingo kujana ku rundi rwego. Mukomeze mwandike. Hari mukomede dukunda hano kunda kuvuga ngo andika yo itakusaidia kwa maisha. Nawe fata ikaramu. Identity. Kwirwanaho si cyaha. Kuri wewe kwirwanaho ni ihame ry'ubuzima. Yes. Kandi wemera yuko umukirisitu atagomba kuba arimo mu ikanisa gusa ahubwo no mu ndaka Imana yo hamusanga cyane. Imyemerere yanje n'izi ngabo zose z'igihugu guhera kuzakenya nitwirwaneho. Zose kuri izi ngabo zose z'ibihugu batraining ingabo kugira ngo zidefande ico bita sovereignty cyangwa uburenganzira bw'igihugu cyabo n'abaturage babo kugira ngo bashobore kwirwanaho birukana babateye. Yes. No kuvuga ngo kandi uri umugabo udatinya kuri pfana. Wanze yuko uwo kwitwa victim aho kuba victor cyane. Muri leadership wemera yuko Imana itanga umwuka w'agakiza ariko itanga umwuka w'imiyoborere administration. Yes. Kandi ku mupasteri uvuga yuko ataba mu za politike atazi icyo yahamagariwe. Rwose impamvu hariho aspect zibiri kandi zose zuzuzanye n'umukozi w'Imana. Icyo twita aspect spirituel na aspect yindi y'ubuzima busanzwe bwo kubaho. Nose urambwira ngo nta bakristo baba mu basirikare barahari, nta bakristo bari mu bapolisi barahari. Reka mbijemo deep gatoya kugira ngo abanyamerika babirabura babone ubwigenge bwabo nyine kugeza Obama ashobora kuba president. Umuntu wazanye icyo bita civil right, uburenganzira cyangwa se uburenganzira bw'abasivile birabura kugira ngo babeho bagire freedom. Tumuze Martin Luther King. Abagiye bamusimbura benshi n'aba reverend n'aba pastor. Witwa Jackie Jackson wo mushi wa Chicago yarukomeye cyane nibutse Rwanda Day itangira niwe wakiriye President Kagame igihe cya Obama. Ukomeye cyane ini nishuti ya Apotre Gitwazo. Ubu nyine tuvugana umwaka wa 2021 hari conference y'abapastor b'abirabura twara abapastor barenga 150 uyoboye civil right ni umwirabura ndamuzi cyane mfite n'amafoto turi kumwe nawe witwa Ali Foxton ni umwirabura yari reverend akaba n'umunyamakuru aho ukuri ubu nyine movement z'abirabura bamwita ngo umusore witwa Jimo ni reverend wa Atlanta ni umupastor ukomeye cyane umusenateri ukomeye cyane umwirabura ni Raphael ni reverend wa Baptist Church nawe wewe wabuze icyo ugaburira n'abana kurananirwa ngo ahubwo uvugira abaturage bawe numara leta ni gushakisha iguhe n'akazi ubundi ntabwo wakagombye gushaka akazi kakurimo kuri ibyo ibiri mu mutima wawe numara ukorera abaturage urebe ko isi itagushaka n'abaturage batagushaka. Rero dufite ikibazo cy'abantu bagiye mu mwuka nabwo umwuka wabo ni umwuka w'abasedo n'ababirigi so abakirisitu n'uw'abakirisitu bahawe n'abazungu bawugenderamo kwa kundi ubundi z'ubukoroni niko mpanje kurusha uzi ko abamisiyonere benshi barabademoba warubize bari abantu benshi batwigishije ubundi kera uzasoma amateka ya colonization ya Congo igihe cya Leopold umumisiyonere wese wazaga kwigisha mu biyaga bigari yabanzaga agaca mu nyigisho za Leopold uburyo ari bwigisha abaturage uko washaka
apana uko twe dushaka. Bibiliya barayicurika. Ubundi ngiye mbwira abantu Bibiliya nemera igira message zitatu. Igira message ya holiness, yo kwezwa kugizwe n'umubiri wa Kristo n'ubuntu n'imbabazi za Kristo. Izo nizo umwuka wera ukabona kudusanga. Izo nizo tujana mu ijuru. Icya kabiri ni impano z'Imana z'ubwenge. Bibiliya ugomba kuyigisha ukagira ubwenge. Icya gatatu ni iterambere, development ifaranga. Byose bikaba birimo. Byose bikuzuza umubiri wa Kristo. Ikindi ngo neje nemera. Ari cyo kibazo dufite muri Afrika. Umuntu arabyuka gusa yasoma amatayo. Yanezerwa agahita yigira bishop. Tituzi ko church ari class. Ubundi church isobanura ibintu bitanu. Church isobanura yuko ni umubiri wa Kristo. Church isobanura ko ari famille. Church isobanura ko ari ibitaro. Church isobanura ko ari class. Church isobanura ko ari uruganda. Rero wewe uzohindura abantu uko ushaka nuko Imana ishaka utarasoma igitabo ca Bibiliya, kandi Bibiliya ari library. Library, Bibiliya ntabwo ari igitabo. Ni library. Ni ibitabo 60. Turamara na kimwe kera babaye pote. Ikindi rero twereke fact, achievement zawe. Nitumara tukuyoboka. Natwe dukurikira gusa Musinga aho bagiye gusa kuvuga ngo iyo Musinga yatangiye charge. Sindeba capacity intellectuelle yiwe gukoresha ni mwene wacu turajana. Rero ora abandi barareba akavuga ngo uyu muntu ngiye kumushira abana banje, umugore wanje, nanje ubwanje. Impact azokora ku buzima bwanje nibirangana gute? Achievement yagezeho nizi. Iyi biblioteka agiye kumpereza ayifitemo ubumenyi buresha gute? Ari deep bingana gute? Akabona kumukurikira. Rero twebwe tugomba kuja kuri next level, ko tugomba kugera ku rwego rwo guhindura abantu bagahinduka icyo Imana ishaka n'ikisi ishaka, kugira ngo bashobore kugera ku rundi rwego. Rero abantu bacu bagomba kuja deep. Wemera ko udashidikanya ko people's side is God's side. Yes, ko Imana itaba mu rusengero gusa, ahubwo iba mu ndake, ibaho abaturage banze gupfa. Nawe wemera yuko urwo ruhande ari rugomba kubura? Yes, Imana iba ahantu habiri hakomeye kuruta ahandi hantu hose. Ariho uzoshakira Imana aho hantu habiri, namba utahagaze muri izo biti bibiri ntabwo uri kumwe n'Imana. Imana iba ahantu hari ukuri, ntabwo Imana izigana n'ikinyoma. Ahantu hari ukuri niho Imana ibi. Icya kabiri, Imana iba ahantu hari abaturage, hari abakene, hari abarengana, hari imfubyi n'abapfakazi. Naho ngaho Imana iba. Niyo mpamvu izayita ngo ni Imana y'imfubyi n'abapfakazi. Imana iba nyuma y'abaturage. Igihe cyose uzakora ikintu kitari mukuri, turi kumwe n'Imana. Igihe cyose uzakora ikintu kitari kumwe n'abantu, ubone kibe gifitiye inyungu abantu kandi ari ku nyungu z'abandi. Niyo mpamvu dufite abayobozi badafite impact, bakora ibintu byabo bitari by'abaturage. Nta muntu numwe wakoreye abaturage warangije nabi. Oya, urakoze. Wabyemeye rero. Reka duhere kuri messe. Kuzo twari tutarinja mu mizi yibi, reka byibuze tubanze twumve iyi myemerere. Sinje kure nayo. Ndakomeza hano muri ibi bintu wemera, ariko kandi reka tubizengurukeho tubzumve zaidi. Wavuye umurenge, yego, ukomerekejwe n'amasasu, uvurirwa i Rwanda, uza Nairobi, uja muri Amerika. Muri Nairobi haba uri umuntu upagasa mu buzima bukakaye, wiga gukora nta mafaranga. Yego. Ariko ikibazo ni uyu munsi ndabona hano imbere yanjye hari wicika intege, never give up. Yes. Ese yaba ari inkuru ni hame wihaye igihe wari urwaye uri ku bitaro utazi kubona ejo, ariko uravuga ngo never give up? Iki gitabo ni kirimo inkuru z'ubuzima bwanje, kikabamwo n'imyemerere yanje. Ubuzima bwanje bwonyine ni igitabo. Narahangayitse, naciye mu buzima bugoye kandi bukomeye. Intego yanjye ni ukubwira abantu ngo ibibazo ntibikagukure mu byo wemera. Hari umugabo witwa Lincoln, ni perezida wa Amerika. Abraham Lincoln ni bitse perezida 16. Yaravuze ngo ntabwo nzi icyo wokora gutera imbere. Wabaye assassine ngira ngo. Yabaye assassine. Uzi impamvu bamurashe? Nuko nimwe wa mbere muri leta zunze ubumwe za Amerika wari wahaye abirabura ubwigenge. Bibabaza abazungu, abitona abakekeke, baramurasa baramwica. Rero avuga ijambo, aravuga ngo sinzi icyo wakora ngo utere imbere,
ngo ariko nzi icyo bakora ntutera imbere. Barabaye Monique arababwira ngo nukunezeza abantu bose. Icyo nico bakora ntutera imbere. Nukuvuga ngo wowe unezeza isi tibikumwe. Ufata icyo wemera ukagikora ukajana naco kikakugeza aho ushaka. N'aba abandi bakwanga n'abatabyumva nta mwanya bafite. Rero ubuzima bwanje nagiye mpura n'ibibazo byinshi. Ndangije numva ko ndagomba gucika intege. Ni hamwe intego ivuga ngo abazaza inyuma yanje ico ngomba kubafasha no kubabwira. Komeza kubivuga mbibwira abantu. Nsanga abantu benshi batumva. Nibwira yuko icyo mfasha nuko ngomba kwandika kabwira izindi generation zizaza nizihari ubu ngubu. Icya kabiri naje kwisanga ndi umuyobozi, ndi bishop, ndi pastor mu ma community mbaye nkora. Nza gusanga definition y'umuyobozi ariyo ma event yaje nzo gukora uyu mwaka n'umwaka uza. Iyo bita ngo ni servant leadership. Definition y'umuyobozi is a lead people to win. Abantu benshi bagira definition itandukanye y'ubuyobozi. Umuyobozi bisobanuye ikintu kimwe gusa: kuyobora abantu kugera ku ntsinzi, kuyobora abantu kugera kwiyerekwa ryaho. Ico no gufasha gikomeye sa amafaranga. Nuko kubwira ngo urakomeye wicika intege. Bazira gift no guhereza no kukubwira ngo soma iki gitabo. Ni gift nubwo wowe buryanye mu cumba cawe ndahari ugasoma igitabo wotera imbere. Iyo gift nzahereza abantu, niyo mpampereza abantu. Ikindi ko ndandika igitabo nzapibira umwaka utahacitse ngo leadership of King David. Kubera imiyoborere mibi y'abanyafrika no mu makanisa yacu. Niyo mpamvu mpandika ico gitabo. Inzoka ivugaho umwaka utaha. Ico kirasevize. That's my dream book yo muri leadership. Yukunda abantu barwanira ubuyobozi. Nta muntu uzugwanira ubuyobozi. Ubuyobozi buragushaka. Burakwishakira. Burakwinginga. Bukaguhamagara. Daudi bwamusanze mu ntama. Agera n'igihe bamubwira ngo dore Sawuli yasinziriye mwice. Uramu umwami none uyu ni wa munsi Imana yavuze aravuga ngo ya ntawe uzwica abantu kugira ngo abe umuyobozi. Ntawe kugira ngo nico umuyobozi wanje cyangwa mubeshe. Oya kurya ariko nsinje kumena amaraso. Ubuyobozi iyo wakoze ibintu byiza gusa buza bushakisha huri bwahagera bugahagarara. Yes. Rero impamvu nandika ibitabo nuko encouraging abantu. Mfite ikindi kizasohoka muri iki cyumweru kivuga ngo ni gute wahindura ubuzima bwawe. Mfite ikindi cyasohotse kivuga ngo imfunguzo zirindwi zifungura imigisha. Imfunguzo zirindwi zifungura imigisha. Ningo umuntu ushaka umugisha yamara kaza hagutuka gusuzuma. Yamara kaza kandi ashaka imigisha imvi wawe. Ariko kaza akene promotion ya uri boss we wamusinye check. Yamara karagutuka, yamara karagusuzugura wamuhembye. Imfunguzo ya mbere ifungura. Wowe utuye aho iwakeneye kuja. Wewe wageze yuje. Aho uri karakenera kujayo. Inzira niwo yifite urufunguzo no rufite. Yamara karagutera imijugujugu. Yamara kaza kugusaba. Uwo muntu wo mu definisa gute? Uwo mu definisa ko ari stupid. Nejiji. Nzabisobanura. Injiji ni umuntu wirata nta bwenge afite, nta faranga afite, nta haragera yamara kisibira inzira wenyine. Agatuka abantu hasaba. N'abahayasa ayinginga ngo bamuzamure yamara kabatuka. Nabamufashije ngo ndi hasi nkeneye kumfata ariko ko ndagutuka kandi ari wowe uri bunzamure. Can you imagine? Abanyafrika niko duteye. Bene wacu aza gutuka bamuhembye. Yamara akagura ngo promoting tibibaho. Hari ifunguzo z'imigisha. Ese iki kintu reka tuvugivugeho neza Bishop. Ugikozeho kandi nanje nza nkibona. Ese uwo muntu ukora bene ibyo aba yibagiwe ico yakoze. Oya iyagarutse nyine ndaje uyu munsi ndaguhemukiye. Kuko ikintu scenario ziratandukanye wenda ariko buri wese agenda huzi yazi. Ndaguhemukiye. Mare kuguhemukira nkoze ikintu nyine kitari ico. Uranyihoreye uragiye. Ejo uragarutse. Igihe kirashize. Ese cya gihe maze tutavugana nasiyumi ngomba imbazi yuko byarangiye muri wowe cyangwa byagenze gute? Kibazo buri ahandukiri. Kiva muri intellectual mu bwenge. No kuvuga ngo uyu mutima wiwe nta kibazo afite. Kugutuka no kukubwira nabi niko yarezwe niko yabayo. Nta bindi afite. Akene abantu bamubwira ngo ibi sibyo ibi nibyo. Ntabyazi. Tafite mind imubwira ko yakoze amakosa.
ntafite mayindi mubwira yuko aza kugusaba ngaho ndaje rero abantu bacu bagomba kumenya system isi uko ikora uzarebe ibihugu byose maze kugenda mu mahanga menshi maze imigabane hafi y'isi yose nayigezeho guhera kuri Prenor ya Canada y'Isiri za Winnipeg iyo za Edmonton ugaruka Australia Aziya nayigezemo Israel nayigezemo Europe nayigezemo Amerika nyituyemo abanyafrika cyane bene wacu mu biyaga bigari nibo bonyine bazaba tukabayobozi abanyafrika cyane bene wacu nibo bonyine muzamuja mu nama bene wacu akazamura ko gusabye ijambo uko ari mu ndagupinze ukuri uri bose we mu rusengero ati ndagupinze ni mu rusengero ni je bishop tutazi inama aho kugira ngo hari ijambo bita mu Kinyarwanda ngo inyorosha mvugo abarundi bayita ngo ni imvugo mbabarira amatwi imvugo mbabarira amatwi akaba imvugo mbabarira amatwi iyo muri mu nama rero bose baba bakavuga ijambo udashaka ntabwo tumubwira ngo ndagupinze oyaye Mutari bosi yawe niko byakagombye kumenya. Iyo ni sakirirego. Ushaka ivugo nyorosha amatwi yo kubwira bose. Ukamubwira ngo nyakubahwa cyangwa pasiteri njewe nari mbonye ngo iyi nzira niyo nziza. Iki gitekerezo wabuze cyari ciza ariko dukoze gutya niho bizotanga umusaruro urutaho. Ariko nuko amuvuga ngo nje ndagupisa. Izo ni imvugo zo mu kazi wacu zo kuragira inka. Ibyo rero turi mu mujyi. Noneho turi kumwe n'aba intellectuel muri mu nama irimo none bize abategetse noneho turi kumwe n'abanyamahanga muzamuje mu nama abanyamahanga bagashika tibavuga ko ntibabyumva bishop cyangwa revera cyangwa nyiri company tiyovuga muri company y'umuntu uri umukozi wiwe none ngo ya muje ndagupinga ibyo ntibibaho ibyo ndaho byabaye iki gihe turimo ni igihe akora ubwenge na strategy na technique yo kumenya icyo uvuga n'icyo utavuga. Numvise Dr Paul Gitwaza turamugarukaho hano kuko ari mu bibazo bikenateguye ariko reka mbanze mvuga iki kintu none tugikomerezeho. Yaravuze ngo we ngwagira inyigisho yigisha abantu bo muri East Africa. Hagira izo nigisha specific abanyamulenge. Yes. Hagira nizo nigisha muri Amerika yo muri Dallas. Yes. Biriya bintu bivuze wigisha abantu bijanye n'ibintu bibiri na culture yabo ni level ya understanding yabo. Nukuvuga haraho bajana ntibumve. Twogera muri Amerika ngo bahe example zinka. Tibagu example ya factory ya makamba. Rero igihe turimo byose ubunyine n'ubwenge bukora. Turuzi reka nguhe urugero muri Afrika turakize ariko nitwe dukenya ntitubizi turabakire batazi ko bakize nitwe dukenye kandi ariko twakire biriya bihugu byose byo hanze nitwe tubikijije rero n'abantu bafite ubwenge bwinshi yo kubaganiriza ukoresha ubwenge tuvuge ko urugero mu Indianapolis ni inganda gusa nta kintu kihaba ni ibigori umutungo wabo aho ntuye muri leta ya Indiana ntikora ku mazi nta kindi kintu na kimwe kihaba ibintu bakoze ari imbese ubutunzi bwabo bagira ni ibigori na soya nizo bazabatera kuko bagira abaturage bake bagira ubutaka bunini noneho bagateramo ibigori n'ibishimbo bagaheza abandi bantu rero baragiye bakereye ubwenge bwabo bakereye inganda Indianapolis yonyine akagintuyemo gafite inganda 2,500 icyo bita warehouse 2,000 warehouse icyo gihe nari mu bantu bari kubashakira abantu tuzinde umu case manager tuja muri state hari muri 2000 ubu nyine turi muri 2025 kandi buri mwaka bubaka inganda zitari munsi hafi y'ijana nukuvuga ngo unyine shoko afite inganda hafi 3,000 cyangwa factory 3,000 bonyine bakoresha iki ubwenge bwabo akaribwo buzana imikamu zabo rero bariya nabantu ugiye kubigisha ukoresha ubwenge cyane ukababwira n'ibintu bijanye n'ubuzima bwabo waje kubwira abanyafrika babwira ibintu bijanye n'imico bijanye n'ibintu byoroheje Bishop yes ndashaka kureba mbere muri wewe harimo abantu babiri yes batandukanye kandi abantu babiri bafite influence nini ku buzima bwawe. Yes. Bacari kuri rupande navuze ngo uyu munsi Bishop na Dr. twe tumureke. Yes. Ariko muri iki kibazo ngiye kugarura Bishop kubera ko ngiye kumwikiza. Yego. Hano muri
wowe harimo abantu babiri nshaka ko utekereze kandi uzumve cyane witonze usubize amaso inyuma unsubize witonze kuri aba bantu n'abantu babiri umwe ni bishop uragira intama uho urakumavi asengera abantu ngo baza kumba mugana bashaka ibiryo by'umubiri n'iby'umwuka uyu muntu uvuga ngo ahora nyine ku mavi ari mu rusengero ari kugaburira abantu mu ubwo buryo hakabamo umuntu wa kabiri ni umusore w'intwari utari fan wanze gutega ijosi ngo bateme urwanira hona na homeland cyangwa se gakondo yabo aba bantu bombi bari mu muntu umwe twicaranye hano uyu munsi ni ushobora kutubwira kuri aba bantu ubaduhurize bombi kuko hari umwe n'umubishopu uri ku ruhimbi hari undi uri mu ndake urwanira kubaho iyo myemerere yose iri muri wewe icyo kibazo ni cyiza cyane abantu benshi bacibazaho abandi baragitinya ubuze ubona abapasiteri benshi bacecetse ni ukuri igisubizo cyabo kuko tibanzi wabo kandi barahakorera cyane bahisemo gukora bacecetse abandi batinya gukora babivamo ariko icyo giye kukubwira bose bararesha ntiwombwira ngo ukunda Imana udakunda bene wanyu oya wabusha abantu nucecetse utahayivuga arabakunda ariko yagize ubwo bwo kumvishira hanze uza abapasiteri bakora bacecetse hano hanze ni benshi kandi bakora ibintu bikomeye cyane rero ukorera Imana kandi ugakorera Imana neza kuri no mu mwuka warangiza ugakorera bene wanyu neza iyo usomye Bibiliya byose ukayisoma bari abagabo bose dusoma muri Bibiliya ibikorwa bakoze bikomeye babikoreraga Imana na bene wabo ariko bose bari bafite inshingano zibiri yo kuyora abaturage mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Mose kugira ngo akure abana b'Abanyisirayeli muri Egiputa yari paseri wabo akaba n'umukuru w'ingabo kugira ngo abakure muri ariya muri Kanani Yoshua yari escortiwe ubundi Yoshua yatangiye yari escortiwe wa Mose Kaza Mose yaje gusenga akamutwaza ibitabo aramubwira ati je nzaza nsengera urugamba wewe nimara ngo strategy kurwana wibuke neza nambuze usoma Bibiliya nambuze usoma Bibiliya Mose Yoshua umunsi umwe yagiye kurwana aragakubita neza aramushorera ngo amushorere Mose azamura abona Yoshua Mose ngo arangiza abona Yoshua agiye kuneshwa bari kuri ngira ngo arangiza abona agiye kuneshwa azamura uko kabwira Imana yo mu ijuru aravuga ngo Mana fasha umuhungu wanje atsinda ndetse yararusheho ubwo arahaza abantu bitonze Bibiliya arangije akomeza kurwana urugamba arangije abona Yoshua agiye kuneshwa Mose aramura amaboko abwira Imana yo mu ijuru avuga ngo Mana kadusindira urugamba Imana iramubwira ngo Mose komeza uzamura amaboko niho Mose Yoshua agira gute atsinda Mose araruha ngo aruhe haza abagabo babiri uwitwa Uri n'uwitwa Aroni bamufata amaboko kugira ngo amaboko agume hejuru nabo bararuha ngo baruhe bazana amabuye bamushiraho kugira ngo amaboko agume hejuru Yoshua atsinda urugamba Yoshua Mose ngo amare gupfa Imana yo mu ijuru iramanuka mu gitabo cya Yoshua gice cya mbere iramanuka yonyine Imana yo yabise urupfu rwa Mose twene twigishe Bibiliya ndashaka gusobanura icyo kibazo Imana ibwira Yoshua iramubwira ngo nkuzaniye inkuru itari nziza yo kubika urupfu rwa Mose amakuru mashanaya Mose yarapfuye kuva none kandi umuntu wabikiwe ni Yoshua Imana iramubwira ngo kuva none umenye ko yagaze arwana ku rugamba pastor agasenga bari kumwe pastor yari nde yari Mose yapfuye amaze gupfa Imana irazibwira Yoshua iramubwira ngo nje gukubwira amakuru umugaragu w'Imana Mose yarapfuye none kuva no munsi ndakubwiye ngo nzabana nawe kuko nabanaga nande na Mose yobora abana b'Isiraheli bambuka Yorodani binjira muri Kanani jewe naragiye ko bambukiye Yorodani binjira muri Kanani ndarahagiye narahapfukamye narahasengeye nageze Yoshua arabazana binjiza none bari kukubwira ngo iwanyu bapfuye ng'Imana ibaho ngo nuko are you crazy uzusoma biri ukabimva iwanyu barapfa no murutega ijosi ngo nuko nabazapfa nabatuzakira ngo Imana izabimenya oya siko birivuga Bibiliya iravuga ngo abanyembaraga ubwami bw'Imana nubwo abanyembaraga
tugomba kuba abanyembaraga mu mwuka, muri politike, tukaba abanyembaraga muri development, mu bwenge, mu mashuri no mu mafaranga. Imana iri mu ijuru izoza yubakira igihugu, ibarwanira ibaha igihugu, ibapokeze nk'ababapokera igihugu sinkambi ngo bazokuzanira amashaza bagupokeze etage. Oya, niyo mpamvu nkunda Perezida Kagame. Oya, igihugu kirakora iko turamugara ko muri iki kibazo gikurikira mu bagabo bari hano. Rero iwacu ari kiri kuri kino aba bagabo bombi babana bate muri wewe. Iwacu rero tugomba kumva yuko Imana iri muri twe. Imana yaduhaye kuba tukiriho. Ariyo tugomba, ari Imana dukorera. Za mbaraga yaduhaye tugomba no kuzikoresha kugira ngo dukorere mu kuri. Yagira uwo turenganye. Icyakabiri, reka nsobanurire ikintu aba bagabo bombi bari muri nshi. Njyewe ibyo nkora, ndi umupasiteri ndetse nkaba bishop, niwe amatorero menshi arenga 30. Niwe abantu benshi, mfite abapasiteri barenga 40 ngahe nejo twari dufite seminari y'abapasiteri barenga 40 ngo hafi 40. Nari kumpugura bose muri Grace Tabernacle. Ndi umubyeyi wabo mu buryo bw'umwuka. Icyo ngomba gukora rero tibisobanuye ko ngomba kwanga umunyamurenge ngo ariho mba bishop wa Grace. Nose Grace bishop wa Grace yaje kumbwira ngo mve mu banyamurenge. Nduko bishop nose hari ubwo kubaho bwa bishop. No, Grace itorero nyoboye yitwa Grace. Ndi umunyamurenge mbere yuko mba mu Grace nari umunyamurenge w'umukongomani. Rero ntabwo iyi Grace yaje kumvura mu banyamurenge. Oya, nzokomeza mbe wa wundi korera abanyamurenge uzogomba kubakorera n'indanga izambabere no mushumba wo muri Grace. Icyo ngomba gukora ni kirero, ikintu cyambere ngomba kwirinda kuvuga ikinyoma. Ugomba kuvuga ukuri. Ijambo rya kabiri, ugomba kwirinda kurenganya abantu. Ijambo rya gatatu, ugomba kutagendera mu kigari n'ikinyoma no kugendera mu kinti nyamaso cyo kushaka kunezeza abantu no vuga ukuri kw'Imana. Ijya kane, ugomba kuvugira abaturage babandi ubereye umuyobozi. Ndetse mbwira mu pasteri bica umukristo we akaja gusenga. Hari abapasteri nakunze cyane bibacu ruguru. Bari kuruga abariya ariko ndabakunda cyane. Ikibazo cyanje gikurikira hangaha icyo nari gusubije neza, ngomba kiracyari kimwe. Yes, turakomereza. Okay. Nikoti makanika yaravuze, leti makanika general makanika yaravuze ngo abwira abapasteri ababwirira ijambo uvuze. Yes. Abasomera yuko ati n'umunsi Imana yazibwira abanyesirayeli ngo bikire mu mazi habanjemwe abashumba. Habanjemwe abasirikare. Habanjemwe abashumba. Yego. None uyu mushumba uri muri wewe ko twasanzemo abagabo babiri. Uyu iyo ari ku ruhimbi ari kugabura ifunguro, ari kubwiriza, ari kugira gute, wa musore muri we ntaza mwibutsa yuko ashobora kuba yamutereranye. Oya, byose biruzuzanye. Wose uri ku kazi. Uyu musore uri mu ndaka. Oya, tuba turi ku kazi. Noneho ikintu tugomba kumenya, ntabwo twese tuzokora ikintu kimwe. Tuzuzuzanya. Icyo bita mu Cyongereza to complement. Kuzuzanya. Aho turi turuzuzanya. N'aba bantu baturimo baruzuzanya. Igikenewe nuko tugomba kuzakora. Tureba intego. Rero hari intego zibiri. Hari intego z'amahoro yo mu isi n'intego z'amahoro yo mu ijuru. Zose tugomba kuzazigeraho. Niyo mpamvu tugomba gukora ibintu mukuri. Njye uzategera ibiganiro byanjye byose. Sinemera gisegete. Oya, simwemera. Ariko sino mutuka ni president. Right. Ndayishimiye. Simwemera. Twemera nibyo akora. Sinemera ariko wemera ko ari president. 100% nibyo ndayishimiye akora. Igihugu cyaramunaniye. Simwemera babuze igitoro. Cyo president ngo igitoro kibire mu gihugu n'umara uvuga ngo ntakibazo. Ngo abwira abaturage baje guhinga umuntu dusubiza ku isuka ko abandi ko baraja ubu turi bari ko abandi ubu nyine bari muri AI baza nababwira muri AI abandi ubu nyine bari muri za tasali imodoka zigenda nta gitoro. Abandi ko baraja mu nyenyeri no mu kwezi ko barajiyo. Abandi ko baraja barakereya baravumbura ibintu. Naho ko dusubiza ku bijumba. Si bijumba gusa n'inkwavu ngo baje korora inkwavu. Ubu nyine jeyo narababwiye ngo nuwo ninja ruguru batarahageza umuhanda nzogenda ngiye kuwuhingisha ko sinobaye nta muhanda uragerayo. Tugomba gukora ko turatera imbere tuhadusubira inyuma. Rero singo ndamwemera ka president yaratowe sinjana n'umutowe. Ariko sino tukumuntu shobora kutemezanya na politike ye, sinemezanya n'ibikorwa bye. Ndi umupasiteri. Ikindi level mfite
ntabwo nutuka umuntu. Nutari umupasiteri numva atakwiye kumutuka. Ntabwo nutari umupasiteri ko ntafite iyo ufite uburenganzira bwo gutuka umuntu, bwo gutemera ibikorwa bye, bwo gutemera politike ye, bwo mutemezanya. Twebwe muri Amerika bagira amagambo meza bita ngo niwe agree to disagree. Twemezanya ko tutagomba kwemezanya, ariko tukabana neza. Tutagomba kwemezanya mu myumvire. Iyo perspective ya wese kubahirizwa, tukabana neza, byaba ngombwa tugasangira ku meza imwe nimugoroba, tukaje ku meza dukora deba, ariko twahaguruka umwakaje muri byiwe, undakaje mu byiwe, twagera mu nimugoroba tugasangira kawunga. Iyo ndabyemera. Waboje kuri social media cyangwa waje kuvuga tutuka umuntu, uwo niwe njyewe, kuko ndi umukozi w'Imana, ikindi ndi umunyamurenge, mfite ibyo nemera. Kubera ko utemera gisegiti yarafeirinze muri leadership yiwe, ntabwo yazanye ubumwe bw'abakongomani. Ikindi abantu bakinkatwe turapfa ta justice ikora. Ahantu Bibiliya ivuga ngo ahari ngo hatari yerekwa ngo abantu bigira ibyigenge, hatari amategeko abantu babibyigenge. Igihe cyose hazabaho gutorera amakosa, nta mahoro azaba mu gihugu. Tibibaho iwe ntaza yatorera ahubwo afatanya nayo ahubwo gatoya simple things. Abaturage baramubwiye ngo twanze abanyamurenge ngo na komine yabo tuyikura ngo nikuye, uragendera ku yamaze kuyisinya, urasanze isinye. Abantu baba extremist ushatse kubanezeza, byajambo nakubwiye liko nyavuze. Nushaka kunezeza abantu ntacyo uzogeraho. Gisegeta nezeza aba extremist kuruta gukorera igihugu ci. Kubera iyo mpamvu nta mahoro azaba mu gihugu ciwe atarahindura imyumvire. Nadahindurira imyumvire azarinda ava ku president, nta mahoro abaye mu gihugu. Kuko reka ngurugero rumwe rufatika. Amerika nico gihugu ca mbere gikomeye ku isi. Ako nico gihugu ca mbere gifite abantu benshi muri prison. Kuko abantu bafunze n'abandi bakatiwe, abandi babicwa. State imbamu iracemera igihano cy'urupfu. Dufitira prison 2-3 zifunzemo abantu bita ngo ni death row, abantu bategereje kwishwa, either injection cyangwa kuraswa. Kubera iki? Nuko abantu bagira amakosa n'amanyanga. Rero babaho kubera amategeko. Igihe rero umuyobozi uta apply ya mategeko, ibana anenge gukoresha mu gicongaza cy'yiza, reka ndireke ntacurico. Ntabwo uri umuyobozi, ugomba kuvuga ngo inzira niyi kugira ngo tugere hariya. Igihe rero abantu bari kwinfluencer kwibagirwa ya nzira wihaye, ya mategeko washizeho, ntacyo muzogeraho. None se utaplika amategeko amaziki, no kuvuga ngo muri Amerika haracabi igihano c'urupfu, ama state amwe ayandi bitabamo. Yes, twebwe muri Amerika na county uretse kuvuga ngo state, commune imwe bashobora kwanga itegeko, bakagendera kuryabo ikagenda. Imiyore ya Amerika wigenda ukayibamwo niho wayumva. Natwe tuba mu bunyine benshi muri twe turayumva yose, kuko bagira amategeko yabo. Ushobora gukora icyaha wambuka hariya gucya wambutse kuko usinza akagozi, bakamuvuga ngo kirababariwe. Tuwenga itegeko ryo kunyura umuge, ushobora kuva muri state imwe warunyweye ukirukanka bagufatira wambutse umupaka ukamubabariwe. Kwindi baragwemera. Rero Amerika iragoye. Uvuga ngo hamwe bararwemera handi ntibagwemera. State iragwemera, iyindi state unarukozeho n'icyaha, iyindi bazama barucuruza kucuruza sigarete kumanywa bakabitangaza ku maradiyo, abazungu bamwe bakaza bimukirayo. Ngo bakunda ko nkuru muri iyo state. Rero bagira amategeko atandukanye cyane. Hari abagabo babiri wemera. Umwe ukisinzi wenda mu buryo bw'influenceamo imitekerereze n'imikorere yawe, ariko nshaka kuzumva bivuye muri wewe. Hari abagabo babiri, umwe ni President Kagame ku gaciro, kwigira n'ibindi. Undi ni Dr Paul Gitwaza mu buryo bw'umwuka, yanakumenyeho amavuta. Ese iyo imitekerereze yabo, imikorere yabo, hari ico yafashije mu buryo ubona ibintu n'uburyo ukora uyu munsi? Bibiliya ivuga neza ngo nta biriho bitabayeho. Ibintu byinshi ubunyine hakerewa biki, ibindi biriganwa. Wanyumvisha? Ibi bitabo dusoma twandika ni ukugira ngo abandi bazaza ntibakavunike,
bazahita basoma biriye. Ubu nyine wakoze itara byamutwaye imyaka n'imyaniko, ariko ubu nyine uruganda rwose ucanga ngo hari uruganda rukora amatara meza cyo, hari uruganda rukora amatara meza cyo, nuko hari abandi bakoze ibyo ushaka gukora. Rero ubuzima twifuza ko abantu bacu bobamwe, hari abandi babugezeho. Umwuka n'ubuyobozi na bibiri yuko nshaka kuyumva, hari abandi bayisomye. Rero ndibingora ndamutegera nkabyumva. Ubu nyine birorosha. Ubundi ubwenge bwinjira ahantu habiri, ndabisobanura kenshi kugira ngo uhinduke. Nuko ibitekerezo ugomba guhinduka. Before you change your pocket, change your mind. Mbere yuko uhindura amafaranga muri konti yawe, umufuka wawe, bantibigoye hinduka, ibindi bizizana. Rero kugira ngo ahinduke naho rero ni ibintu bibiri. Abo bita ngo ni smart people, abanyabwenge, they listen, they read. Abanyabwenge barareba, barumva. Uhaye uvuga gusa agahita yumva. Nk'umwarimu ahayigisha, umuntu hari uza wumva agahita afata note cyangwa ntazifate, bakora exam agahita atsinda. Abo n'abantu bari smart. Hari abantu bavuga hariya ukamutegera ugahita uhinduka. Abo n'abantu bari smart. Mu Cyongereza hari abo bita average people. Average people ni abantu baciriritse, abantu bari hagati. Ni abantu bategereza ibikogo. Abantu bacu bari average. Abantu bacu uzarebe uravuga ntibumva, ariko wakora iki bakanezerwa, wavuga bakabanezerwa, ariko ntibahinduke muri bya bindi wavuze. Ariko wagikora bakakidubura kuko ari cyiza kuruta cyabo. Rero kubera ko bari average, ntabwo bari smart ku buryo uvuga ngo bahite bakapuca ibyo wavuze. Rero ubwenge bwa mbere, ariko bakigana. None ndaje kubisobanura rero. Ubwenge bwa mbere bw'abantu bari smart bwinjirira mu matwi. Ubwenge brain gahita hinduka. Abantu bari average rero bwinjirira mu maso. Mu maso. Si mu matwi, si mu matwi. Nukuvuga ngo ibyo wambwiye sinabyumvisha, ariko wabikora amaso yaje akabibona. Yesu ngabidura. Iyo ni average. Iyo ni average. Abo bari average, ariko nabo bari smart. Nabo tuvuga ko bari average smart, n'abantu bari hagati mu bwenge, kuko bashobora kwigana ibyo waberetse, ibyo babonye. Ntibanategereza ngo bereke. Tuzi nk'abanyamerika, uruganda rwabo tuwemere kubwinjira no mu telefone, kuko urashobora gushika ugafotora ibintu washikaza ugakora byiza biruta ibyabo, ukaba wibye formule yabo ugakora inziza kuruta yabo. Niyo mpamvu usanga muri Amerika usanga n'abariho Coca, hariho na Pepsi. Ni ibinyobwa bisa bereko bikoze kumwe, bifite odeur cyangwa se uburyohe butandukanye ko bisa. N'abantu bagenda babona ibintu bakabikopa. Rero abantu bari average babona ibintu bakabikopa. Rero icyo nshatse gusobanura niki, aba bagabo impamvu mvuze hari ibyo twabigiyeho. Reka mutangire kuri President Kagame. Reka nkoresha ijambo abantu benshi bakunda kuryumva, ariko njewe ntacyo bibwiye. Biriya biyaga bigari, niba ticara ngo wumve ideology ya President Kagame, ntabwo bazogira amahoro kandi baturanye nayo. Baturanye n'amahoro ko ntabwo bazogira, kuko iyo yashoboye kumva. Buriya abantu bacu bagomba kuba smart. Ukibaza ngo umuntu bitahakora, nje sinobikora, mwabyiganye. Baravuga ngo umuntu uri smart niyo atamenye ibintu azi no kubyigana. Namba abandi bafite amahoro wayiganye. Ikindi ukibaza ngo yavuye he, uza wibaza. Buriya nje nta muntu wabimbwiye, ngenda nsoma ibintu ndebe ko bimeze. Iyo urebye ibintu u Rwanda uko rumeze ubunyine, ntabwo ari ibintu byaje gutya bihita bitibuka mu gutya. Hari aho byavuye. Kugira ngo tubone independence muri Afrika yatanganywe n'umugabo witwa Kwame Nkrumah wo muri Ghana. Abantu bamwiganye bakoranye nabo ni Lumumba, ni Nyerere n'abandi n'abakaunda. Nyerere nawe yakoranye na Museveni yakoranye na Kagame. Nukuvuga ngo ni ya ideology y'abakwame Nkrumah yagiye ikura iraza niyo turi mu bunyine mu Rwanda. Twebwe bano bahungu bo mu Rwanda b'abanyarwanda b'abanyamulenge n'abarundi bari Masisi ni Murenge, aho kuza ngo twige hano iyi ideology yo kuduha independence yavuye iriya ku isoko iraza iri mu maboko yacu, tukayituka tukayikinisha. Mufite ubwenge. Uganda bafite amahoro, mu Rwanda bafite amahoro. Mwebwe muri 0 metre mwabuze umuriro, mwabuze igitoro, mwabuze umuhanda, mwabuze internet, mwabuze ibitaro, muri n'ibiryo mwabibuze, mufite imisozi. Abantu mukize kubaruta bafite amahoro aruta yanyu. Mwamara kugira ngo mubabwire ngo timwatwereka uko mwabigezeho, natwe tugere kuri byacu.
ahubwo mugakarira intambara nabo mukabahindura abanzi. Nkunze kubivuga hano kuri AFRIMEDIA kuba badukurikira barabizi, iyo ubuyobozi bwananiwe buza butunga abandi. Oya, si n'ubuyobozi gusa, umuntu wese yananiwe ablaming ashaka ikibazo akatunga ni runaka kugira ngo acikureho. Yes, excuse. Yes, icyo cyazwe gusobanura rero, reka mbisubize muri aya magambo. Iyo urebye systeme Perezida Kagame yatangiriyemo nahageze n'icigisho ubwacu n'icigisho, reka mbiguhereze fact apana makuru numara ubunyiro ukoreresa ibikorwa. Yari impunzi kimwe natwe, aja mu ishuri kimwe natwe, iwe nagira amahirwe abona ubyaje muri Amerika, kandi cyo gahari bakeya muri za 90 Siwe yagize gusa n'abandi bunyine tuyovuye tutegere amaze kugerayo atamashuri uziko yacikije kuko bari kumwe na Rwigema, noneho baje inamba buriya Museveni baramufasha afata igihugu, ngo amare gufata igihugu batangira gushaka no uko bataha. Ya ideology nakubwiye yavuye kuri kwa izikura uko igenda ikura, twebwe aho gukura tuba tuyirwanya kugira ngo twigire ku bandi. Noneho ngo amare bombe na Rwigema baraganira, aravuga ati rero Museveni arashaka gutumwubakira igihugu kandi nako dukeneye kubaka icyacu. Museveni aravuga ati uyu muhungu Rwigema nimurekera aragumura bababo bante batake, reka munezeze muhe buruse ya Amerika. Aha muha buruse yo kuja muri Amerika. Nabo General Rwigema agira ubwenge, ahamagara Perezida Kagame, aravuga ati wa none uyu wacu ga yaturushije ubwenge, yewe agiye kunyoreza muri Amerika, nabo sinzi hadire ko mwohereza. None rero njewe ndasigara hano, wewe ndi izina ryaje uriya yagiye mu izina rye, yagiye mu izina rya Rwigema, yagiye guhindura ageze muri Amerika. None bapfa kubona gusa wa muntu woherejwe yaje, ngo amare gushikayo umugenzi we wasige hano arapfa, ngo amare gufa ikintu yakoze yacitse ishuri riye, ntabwo yagraduatinze, ati ishuri aza ku rugamba. Urumva ko kwitanga ibyo ni isomo, uvuga ngo nundi yari yagiye kwiga kwityaza kugira ngo aze ku rugamba ashigikira wabo. Noneho umugenzi wapfuye aza gukomeza bagenzi biwe, araza kubakomeza ngo amare gushika ikintu ca mbere yabasubije mu intege, ikintu kiza gituma mukunda cyane, reka mvuga ibi bintu, yahinduye ideology. Amaze gushika ideology ya mbere yahinduye. Uzobaza umusirikare w'inkotanyi wese, uzomubaza ijambo bita firing squad. Do you know what I mean? Firing, iyo jambo cy'Icyongereza uzi Icyongereza cyinshi, rirasobanura ngo kurasa urufaya. Arababwira ngo umusirikare wese w'inkotanyi uzica umuturage amurenganyije, ufata umugore ku ngufu, yaba umutwa cyangwa umuhutu cyangwa umututsi, muzomurase fire ring squad, muzamurasa urufaya rw'amasasu. Icyo cyari kintu gisha muri bene wacu, reka mvugira ijambo mu batutsi. Wice mugenzi wawe ngo yishe umuhutu cyangwa yafashe umukobwa ku ngufu, guterura si bwo buzima bwari tubayemo. Ideology arayihindura, azamura igisirikare agiha agaciro, abakundisha abaturage. Ijambo rya kabiri yarababwiye ngo nubwo uzosanga bene wanyu barabishe, tugahora. Ari kubategura mu mutwe bitaraba, abategura bakiririya mu ijambo. Ijambo rya gatatu arababwira ngo iki gisirikare, hari ijambo ejo bundi naribonye harizunguruka, ijambo amuntu barifashe neza ni General Bingira warivuze, ryavuzwe Rwigema, rivuga Perezida Kagame, rivuga Bingira, niyo bavuga ngo iyi jeshi letu ndio itakuwa musingi wa kujenga nchi. Bajyo ba generali bose bararyumva. Nukuvuga ngo igisirikare cy'inkotanyi nimutacigiraho nta mahoro muzobona, uzanga inkotanyi ndaba jewe bazonyange. Cyo nzavuga ukuri, ntawe nsaba umutsima, ntawe nsaba kundere n'abana, ntawe nsaba akazi, niturangiza kuvugana nawe ndasubira wanje Clementine Nyambego warantegereje n'abana biwe, nta kazi nkeneye, ariko nzavuga ukuri. Icyo cyatse kuvuga ni kirero, novuga byinshi ngo igihugu kimare gufatwa amaze kuba president. Uzi ko igihugu bunyine muri Afrika, ejo bundi nari muri za Côte d'Ivoire, inshuti waje ejo bundi yari muri Zimbabwe. Igihugu gera ku kibuga bakakwakira nk'umunyamerika, u Rwanda nirwo number 1. Igihugu arakizamura, yigisha abantu iranga agaciro, hagisha kuri standard y'abazungu. Kwiki
systeme yihuta bano bahungu usaba abanyamulenge ubu nyine bakamiye abanyamulenge bigiye muri ya systeme bigiye ariko bashinje babirekonesa rero umunyabwenge azabirekonesa kubera ko utemera gisegiti rero novuga ibintu novuga kageza ku 100 cyangwa 1000 rero umuntu w'umunyabwenge rero wigira ku bandi banyabwenge umuntu w'igifu yanga abanyabwenge ibi bifu byose ntibyabituka abanyabwenge nsimbikiye ko iyo uri umunyabwenge wigira ku banyabwenge nubwo wobanga ariko bafite ubwenge burutu bwawe urabapfukamira kugira ngo ugere ku ushaka iyabaje wowe nyine ari kadayishimiye unyoboye uburundi canka bagisegeti no mubwira ngo mpereza abakonsulta ubundi hari icyo twita ngo n'urugendo shuri no kohereza abantu banje bakaja kwiga guhera muri development y'amaserire kuzamuka kugeza kuri presidence ngira ku bandi tuvano twaje kwiga muri Amerika rero nuko hari izo bagezeho tudafite igihe cyose uzureba umuntu wageze ku cyo udafite umuhere spain nurangiza wige ibyatumye agera hariya nawe ugere hariya rero mu biyaga bigari reka ndangiza tuwe kuja mu cyane nsuri ikintu abahungu b'abanyamulenge abavuga ikinyarwanda n'ikirundi n'ikinyamulenge n'ikinyamasi n'inyabwisha twese n'imvuga imwe yagiye kubera colonization kubera ije mu nandi max ariko twese n'imvuga imwe twagize amahirwe Imana irayaduha nitutayabyaza umusaruro ntacyo tuzogeraho amahirwe twagize nama nukubona ideology reka yewe bambwira ngo none ngo hari ico perezida Kagame azampereza reka ndeke kubyita ibyi ideology y'inkotanyi iriya ideology yaba ari Rwigema wayizanye ni umubyeyi turamwubaha yaba ari nyakubaha perezida Kagame bayishize mu bikorwa iyi ideology bafite agaciro bafite bahaye igihugu cyabo nitutabigiraho tuzoba bakeni isieke rishire tube kuyindi shire u Rwanda bazubaka mu kuzimu bubake no hejuru bagure niwe no mu bindi bihugu butaka bagere kuzo bashaka twebwe iwacu tukaya turya inguna ta muhanda ta matara ta bitaro. Why? They know what they are doing. We need to learn from them. Aho kubasaba ngo baze batwigishe njeje undi narabivuze nabwiye afande Mubaraka namusabye natubwirire muzehe wacu president aduye bari abademu general batwigisha training bano hongo savuga ikinyamurenge n'ikinyarwanda bano bose baduha ubwenge bafite babuduhereze barashaje ejo undi bingira zaba yashaje azaba yagiye ubu bwenge afite aragenda kandi tukibukeneye namuha akazi atwinjize muri training baduhiriye ideology ejo bundi Burundi n'u Rwanda na Kongo kari agace kose tuzogira amahoro tuba bakire isi zaze dushaka kubera ko iriya ideology bafite ni isi keneye ni ikora muri Amerika nico gihugu ugeramo ukisanzura ariko ugatinya amategeko kandi urisanzura barakubwira ngo ufite freedom yose baratubwira ngo ufite freedom of speech ufite freedom of worship religion usenga Imana ushaka ushatse wo kwisenga ushatse wosenga igiti ushatse woreka gupratika religion tusenge ushatse wo umugeyi ka umutinganye cyangwa ntu umutinganye ariko hari umurongo ntarengwa hari aho utagomba kurenga ugomba kumenya ko utabangamira uburenganzira bw'undi muntu utica amategeko rero mu Rwanda niko bimeze hari amahoro ariko naho hari imituku utagomba kurenga hari umurongo uburenze muri Amerika baraguhamba ejo bundi hari ubakatiye imyaka 1,100 imyaka 1,000 hari abantu bakatiwe ubwo nk'iryo tegeko ry'imyaka 1,000 iyo ukora icyaha kimwe ushaka gukubita umugore bikabizaha 60 gusa kusa umugore urusha bakama kubarira ibyaha wakoze ijambo rya mbere wababaje umubiri wundi muntu icyo ni icyaho kwacu gifite imyaka yacu wababaje umubiri wundi muntu gifite ibihano byacu ijambo rya kabiri wakubise umugore kandi ari umunyantegeke ukuvuga ngo wakubise na muka president wakubise abagore bose ijambo rya gatatu wabaje nyina w'abana kandi batarabawe gusa uko ibyo n'ibyaha baba kubarira ijambo rya kane abana wabateye trauma kubera ko wakubise nyina wiki ijambo rya kane abana bagwaye hamuka uko ibyo bose n'ibyaha kandi bifite ibihano byabo bakabara ibyaha ugasanga n'icyaha wakoze kimwe kibyaye ibyaha 10
ukiri aho ngaho numvise Trump ejo bundi bafashe Venezuela twahita tubigaruka bafashe Maduro bamuzanyura president no muzaba bamushinje waza mwiganira n'imbyino ngo bazayigana uko Trump azazina ngo Maduro nawe ngo azazina ko ibyo byose babyita n'agasuzuguro n'icyaha cya disrespect cyagiye mu buzaba ari kumujije aho reka kuri Apotre Gitwaza niwe muntu wazanye icyo bita revive for understanding it in new version of the Bible. Icyo bita new version no kwiga ukabona ikintu gishasha. Yatuzanye gusobanurira Bible mu buryo bw'ubwenge mu buryo bw'umwuka. Rero biduha kumva Bibiliya mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Ijambo rya kabiri indangagaciro ziwe n'ukunda sobanura n'ukunda abana n'abantu ni ibintu nawe wo kwigiraho. Ijambo rya gatatu ni umuntu wagize influence nyinshi ku rubyiruko bo mu biyaga bigari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo. Umuntu wigishije abantu benshi cyane. Ijambo rya gatatu ni umuntu wazungurutse isi yose, yazungurutse ibihugu byinshi cyane. Ijambo rya kane ni umuntu wize amashuri menshi cyane, avuga ijambo ry'Imana neza kandi yarize. Rero abona abantu batumotiva kumva ko twozamuka tukaje kuri next level nkabo. N'ubu turabakunda, tuzakomeza tubakunde kandi turabubaha kandi tuzabasupporting. Z'umwihariko Gitwaza kuba ari umunyamulenge hari icyo bivuze kuri wewe? Oya ntacyo bivuze. Jewe n'ubu tuvukana mwene Rupande mpamona ntacyo mukeneyeho nikibona gutorana n'umubembe nta nundi n'umuzu kuba umubembe gusa afite umumara. Jewe icyo mukundira suko ari umunyamulenge. Oya mfite abazungu nkunda kuko nkunda Gitwaza. Ngeze no mwijuru umubyeyi wanje uwonzoje iwi yitwa Mez Mineral cyangwa Mark Madok mwijuru bambaje ngo kuko uwitwa Mineral uko nzamifata he introduced me to me niwe wambwiye uwo ndiwe. How? Nasomye igitabo ciwe I was hopeless. Ubuzima nari ndi nkwano Nairobi bwari bungoye. Soma ibitabo byo numva message ziwe. He built hope in me. Agireka ko ndi umuntu ntabayeho kugira ngo mfashwe, ahubwo nabayeho kugira ngo mfashwe kuko ndi mu mugambi w'Imana. There's a purpose of God to me to make impact to this world. Hari Imana yandemeye kugira ngo nzabecu. Niwe wabimbwiye ndabyumva. Ambera umubyeyi ni papa. Mu buryo bwa understand icyo bita discipline of leadership and discipline of the wisdom and the purpose of living to achieve your dream. Yitwa Dr. Madog. Mfite ibitabo bye hafi 200 ibitabo bye 200 shambure yanje n'ubu ejo bundi mfite gahunda kuzaje kumureba n'umusaza aracyabaho nzaje kumureba mu kwezi kwa kabiri. Akwigisha icyo bita discipline y'umuhamagaro na knowledge. Aravuga ngo nta muntu wese utagomba ku achieving dreams yiwe. Wese ufite potential zo ku achieving dreams zawe as long as you have a discipline and you know what you are doing in your life. Ushobora kugera ku ushaka. Iwe yaravuze ngo isi yose yo mwumva ngo ntawokena abantu bose babakire. Ntawe ubukene tibubaho. Iyo usomye Bibiliya nta mukene Imana yaremye. Nta mukene Imana yaremye. Ubukene ni resultat z'ubujiji. Nuko hari ibyo wakoze nabi. Ubukene busobanura ngo hari ibyo utazi. Ubukene ntibubaho. Ubukene ni resultat. Ubukene ni symptom z'ibyo utazi n'ibyo wakoze nabi. Na bad management. Ubukene ntibubaho. Ubukene buva kutamenya bukava no gukora ibintu nabi bukava no kuri bad management. None so ngiraga abanyafrika turakenya n'ijambo nyanya kubwembere tidukene turakize ariko dufite bad management. Yes, Afrika bayijera nabi. They manage poor. Bayijera mu buryo bw'ubukene. Umuntu wese ajera yiba. Umuntu ayobora mfuko wiwe. Hariho trésor public. Kubera iyo mpamvu nta muntu ugomba gukena. Niba waravuze ngo nta muntu ugomba gukena mu gihe cyose ashobora kumwumva akamutegera. Kandi nta muntu wese utohinduka. Ariko kuko adashoboye gushakisha uburyo ahinduka ntabwo azahinduka. Tibizokunda. Rero njewe Apotre mukunda kimwe nabo bamenta baje. Ariko nyine nkongera nyine kamukunda ni mwene wacu turavukana. Ariko mukundira cyane ibi murimwo kuruta ibyo duhuriyeho bi. Murakoze. Muri iyi minsi hari ijambo ryabaye nka password y'ibyishimo byawe. Ndetse yewe n'utuvideo twa trendinze ugevira tombe.
narizi kuri uri Bazira kabaye nkaga password iyo wagakozeho Imana ishimwe ko uhisutse kandi zavuye indaza karirimbo karimubwira abantu kunzoka iyo uvuga tombe ushaka kuvuga iki ni ijambo wewe iyo urivuze iryo jambo rive mu kanwa kawe ijambo tombe ni ijambo ry'iringara rivuga mu gufata cyangwa mu kubohoza rero iyo mvuga tombe nuko mba numva ko hari ahantu mahoro twungutse ahantu agace katarimo amahoro kabonye amahoro rero Uvira habaye tombe kuko abantu bacu bari bagize iminsi bahangayitse biratunezeza cyane kuko twari dufite ikibazo Uvira c'abantu babicwa c'abantu baraswa c'amasasa avuga buri munsi cyo kubura amahoro rero byanejeje abantu cyane kuko habohowe iye kimwe na ruguri wacu bunyina abameze neza bameze neza ikibazo canje hano kiravuga ngo ese ubushaka mbese iyo uvuze tombi ubushaka uvuze ko umwanzi uhati umuntu wanze kumvira yahatiwe kumvira cyangwa uvuga ko Imana yamanutse ku rugamba igatanga ubutabera zombi birimo abanze kuduha amahoro twayihaye kandi hari ibyo bazokwima nutitamika ntawe uzagutamika nutigwanaho ntawe uzokugwanaho rero tuba twigwanyeho Imana ikaduha amahoro icyakabiri Imana ibituguyemo ibitwongeye aho dukura amahoro ibitwongeye akandi gace kabonekamo amahoro rero leta ya Kongo na FARDC zaratubabaje zaradutesheje cyane baraturiye baradukubise baradufunze n'ubu dufite abantu bari muri prison rero uko turashakisha ukuntu twabona amahoro nitubona amahoro tuzashima Imana rero iyo twungusa ahandi hantu tugiye kwikontora twenyine ubwacu biratunezeza kandi hari abantu bavuga ngo tuzohava ntituzohava tuje ntagusubira gute tuje Amerika ntibari iwabo bagumi wabo ragutugumi bacu ntituzohava n'ubundi batuze ugize neza n'ubundi mu bibazo twahereyemo twasanze yuko abantu babiri uri mu ndake uri ku ruhimba bari gufasha asengera uri yakomeza kumusunika nabonye umukecuru umwe ni mama wacu avukana na mama yarazamutse yaratashe araruta mama afite imyaka 88 yaratashe ngo ntakirike mujanye no gusengera abana bari ku rugamba tazorwana azobasengera no sukumva umukecuru tari ku rugamba ari ku rugamba none tari no ku ruhimbi ijana kwijana none none uru rugamba iyo ururebye rugeze hehe uratekereza ko rworangira gute urakoze ikintu cya mbere nuko twese tugomba kuba umuntu umwe tukuzuzanya tugafatikanya mu buryo bumwe n'ubundi reka mboneho n'irindi jambo ryo kuvuga hari abantu b'abanyafrika nabonye cyane hano muri Kenya bavuga ibintu bitari byiza turi muri Amerika abantu bari muri Amerika bafata risk ijambo rya mbere bafata amafaranga yabo ijambo rya kabiri bafata risk mu bintu Amerika itemera kuvuga ngo ube president w'amahoro kuvuga ngo ube umugwanashaka ni risk warangiza ni risk warangiza hano ukiriga umutuka uri hano dufite amakesi muri Amerika uragaranye ngo Musinga yabaye akagara we ndi muri risk yanje n'umugore wanje n'abana banje gisegeti yatanze liste y'abantu bakwa amapasiporo muri Amerika aba bantu birirwa bavuga kuri social media abandi bagiye kuri Goma abandi bari hehe bari muri liste ya gisegeti kayirirwa barega kubera kushakisha ubutabera bw'iwacu n'ubugwanashaka n'ibiki nawe urabyuse mu gitondo uri Majimazuri cyangwa uri Kayole cyangwa uri Kigali cyangwa uri hehe Musinga bakagara tutambuke oyaki ngiye kurakara Musinga yageze utagucanga ngo dugarasi uzi kugira ngo kibasumba yobore mahoro uzi intambara yahuye nazo uzi dugarasi kugira ngo yemere kuja kuyobora mahoro uzi risk abafashe warangiza ngo ntakigenda ngo ntaca maze ngo ntaca hakora we batoze bitonda kuri abayafashe risk uyu wa hano utekereza ko babivuze kubera iki tabaza bikuye abayahuye n'umuntu akamubwira amakuru atabajije wo kontrole ibintu muri Amerika uri hano
turicaye abagwana shaka bicaye bakoze ko bararara bakora abandi ko barabatuka abandi ko barabarega za mapping report bihe nzangera Chicago bakampagarika muri mapping report bafashe amafoto yanje bayuzuza muri UN nawe wazuka mu gitondo utangiye gutuka musika Wabaye Kagara ifoto yanje imanitse hariya muri UN ubu nyine Trump ashobora kuzuka akanyaka passport ya Amerika mbizi mpa mbikora ibyonzi nawe wazuka mu gitondo hari umwana nabonye babikoze hano ariko yarashoboye nyiragira ubwo bayikuraho ntacyo namubwiye naramugaye fite case Chicago yuko ndi umugwana shaka abantu ko baricara bakicara bagaterana bakantuka mpaye mvuga ko tuhaturengana nawe wamara kunshigikira wamara ukantuka cyangwa niwe Kagara uzubona bane ukore wo Kagara abana abakoze ubwo bakagara batwihishemo bihishe barahindanye naringiye kuvuga by pastor naringiye kuvuga shenzi gusa naro ntaco baba bazi bagomba kwitonda nabo umuntu ari muri Amerika hamagara umuntu muri ureke izo muri Amerika abaze nareka akinuko ariko izo muri Amerika bivugwe n'abanyamerika no kubivuga si shamba yabivuga arabivuga ni ngombwa niki nabanza bazi fact naba ngombwa mpamaga cyangwa abazi ndimo kura uzikaravuga amakuru yo kuri WhatsApp uziko 2023 yose nayimaze mu rugo gwanje umugore yarahamutse ko bazoje kumfata bakafunga nzangira Chicago bageze kumfunga amasaha na FBI kubera ibingi bakuziza ibinyine bakambaza ngo se nguzaje ku Rwanda bwira gute ngo ngunzi makenga nguzi Ibanga zega bakanzana na mapping report n'amafoto yawe ntubwire njewe sundi umunyamulenge mwanzanye hano senje kuramukanya timunzi simwe mwanzanye hano simwe mwanzanye mu nkuyi wacu mwaje simuze data ntiyandihiye tickets mwanzanye sinaje muri Amerika simuzi ko naje mbuze duhuza amasasu za mayimayi zazitwica tiziyazi twica none nabarizo babwiye amakuru muye kwegira ukuri tasoni nabagara mwe kuko angubira ko nababwiye mwe mwitonde ntari pastor yaje mwitwara tasoni ndi umukongomani navukiye muri Kongo nzaje mu Rwanda u Rwanda rwaramfashije narahigiye pafite bene wacu nzojayo nzotangirayo ni kanisa namba mutanabizi ndahakunda ngo baravuze ngo singuze ukorera u Rwanda ngo no rukoreho n'icyaha cyane nabakore muri Amerika nari nafungwa sindafungwa muri Amerika namba ngiye mu Rwanda ubabwiye gute kuri ko nababwiye gute kuva 2016 kugeza ubu nyine inza ngenda buri mwaka ubu nyine no mukimenya ko nza ngenda n'ubwo ko nza ngenda cyangwa hari umuntu wabwiye amakuru y'amakosa yabwiye ibinyoma tasoni ukuri ko namubwiye ndabwira ngiye kukubwira ikintu kimwe ubu nyine ndi umugabo kubera ko Amerika yangize umugabo nigiye muri Amerika we nyine wanyiritsaho nigiye wabinzaniye byose yanzaniye ibintu byose yaranzanye kuva yambajije ijambo arambwira ngo bare bamubwiye amagambo yaje afite ibintu byose arambwira ngo biragaragara ngo wavuye muri Kongo nguza mu Rwanda ngo 2000 ngo muri Kenya 2015 ngo reportinga muri RCR nguza muri Amerika igihe ngo wigira kuri iri shuri na byose arabiprinting arabinzana ngo none debizo dufite arabimbwira byose ngamara arambwira ngo 2 ngo kuva 2000 kugeza 2005 ngo wari nari muri secondaire mu Rwanda naramukene napfuye n'ubukene minaroke nira kwigishurira napfa tifite diplome yaje u Rwanda nyibazanire turi kindi mushaka niki kingeze hano sinze ngenda kagaruka ngo sorry ngo we have a wrong information about you tufite abantu baduhaye amakuru kuri wewe ariko ni wrong kandi tugwa bwakabiri guhagarika ati bwakabiri nimura ngo muranshaka yiki tingiye kukubwira ikintu rero nabwira ati nigiye mu Rwanda uko yavuze nza muri Amerika mbaye impunzi ariko Amerika yangize umugabo igihugu no Rwanda cambere ku isi ni Amerika uzotera Amerika muzombwire no Rwanda Amerika ngapfa yameyikanga uko Rwanda Amerika cyane sinabisinye nti mubiziye tugiye kuza tubirahira ngo bisubiremo ndabimusobanurira ngo amusore yamangura kuvuga ikibazo cyabwira kemusa yamayandika akora kesera arambwira ati uzuza hano nugira ikibazo uzadusanga ya office niyo yacu byavuye hehe ko abantu birirwa badutuka abantu birirwa baturiga ubusabusa nawe urabyutse mu gitondo ugiye kutwongera ibibazo bindi tugiye gufatanya na gisegeti
ugiye kuvuga nagisegete kumpamba ubaye wibesha mu mutwe n'abari views aho ushaka uzoshaka views ahandi pana guhambisha abantu bacu dufite abariwe dufite abishwe dufite n'abafunzwe dufite n'abandi baba dushaka wewe namba ushaka views shaka ibindi biganiro cyangwa bakagara bigira inzira kuba mu muntu ari umugwana shaka muri Amerika warangiza ukamwongera ukamutuka uhakora amakosa akomeye cyane uhakora amakosa akomeye ikintu mugomba kumenya neza ico bari abantu bose bari muri Amerika izo habakora ni risk ni kimwe abantu bari ku rugamba ni urangiza ubongere ibitutsi mugende yo sukari yanyu n'abantu kuvuga ni sukari yarya yo sukari yanyu imanure bayimanuke bayicareho banayizimye bayite mu mucanga njya guruzongera gutuka umugwanasha kuri hanze guhera muri Australia uzabikigwari muzakirekere beneco ariko pani ibintu zo kwa uhohotera ubeshera abantu utuka ibintu birenje byarankomerekeje uwo mwana n'umwana umwe bikoze ndagwa ari benshi ari nabandi bagiye bavuga hano bagenda bavuga kubagwana shaka bagende bihana bazasaba imbabazi n'ibyo biriya biganiro babikureho bazagende babizinye please bira ni ibintu bifuye biteye isesemi bitakwiriye no kuvugwa n'undi muntu ngo abyumve abantu baba barisika nikereza gutanga amafaranga yawe uzi ko unabizira undi muntu akaza kagutuka kandi uhawe ukora mukuri uri mu murongo mwiza zaratubabaje kandi akagutuka yitwikiriye ico uhawe ukora kandi akagutuka yitwikiriye ico ukora ngo niwo uhawe ukora nabi kandi we ureba hayatanga ntayo n'umuntu ndi risk afite ntayo ari majimazuri ari hano zababasha kugwana shaka Imana mubabarire ico kintu abantu ba social media bose babyumve kandi ndabivuze babihagarike abakagara bigira inzira cyangwa ciceke n'abadashobora kuvugira twigwaneho avugire M23 avugire MRDP ashaka ibindi avuga ariko areke gutuka abagwana shaka ngo yagize ukungu yagize nta bibazo dufite umurongo mwiza dufite leadership nziza ko turakora neza n'imikorere yanyu ari kugeza kuri Goma we good abagwana shaka twatangiye turi abantu batageze icumu muri Amerika nabayoboye hafi imyaka ine hafi kubita ubu nyine nta mugi wose kwisi wogeramo ubura abagwana shaka guhera kuri Goma no mu Minembwe no Rubavu ugahuruka Indiana Police ugahuruka Edmonton ugahuruka Australia buri mugi wose ari umunyamulenge harimo umugwana shaka kandi twese turi twigwaneho amadubu ko turarwanira iwacu turi twigwaneho gusa MRDP mu baraso nza neze rero ukeneye azoze dushigikire tujana namba atadushigikiye nabakagara adutuke yanamuze kandi hari ariko atarizo navuga ibintu aho twafashe naririmbe tombe ama views ariko kwicara ngo atuke ngo Musinga ngo atutse ngo yungu bikura abagwana shaka n'umuyobozi w'amahoro ngo mahoro zigira gute ibyo nabirekera kagara bazavuga ngo amafaranga ngo turya amafaranga ngo mahoro zijya amafaranga ukibasubari amafaranga umuntu yakwicara Kigali cyangwa moja hano ani wanyu moja akavuga ngo kibasumbariye amafaranga ari muri Amerika atayatanze atazaho yavuye atazi ne hayaje ariko akavuga ngo akabazwa n'ayatatanze agiye no kuyatanga yamarakirwa tukumuntu n'Amerika ngo yari ifaranga iyi 20 abanyamulenge batanga yavuje abana isikabajana mu Buhindi kabajana hehe ikaduha kwirwanaho imyaka 8 kugeza uno munsi yarariwe n'amafaranga bari sa amafaranga twatangaga agakora bere bikoko n'ubamara wurisha hano gusa ukamushinja umuyobozi wacu uzaha nibyabenera kubwiye leadership y'abanyafrika babandi batuka abayobozi umwarimu waje yarambwiye ngo caress of the heaven is the honor umutungo wo mwijuru kugira ngo uza accessing blessings zo mwijuru mukwiga kubaha numva mu turaba kenenti tuzi kubaha abayobozi icyo nzakivuga umwaka utaha muri leadership ukomeze kindi kibazo kuwakoze urebye tukiri muri uyu mwuka nanone uyu twari turi ku rugamba rukomeje rwo kwirwanaho rwo kugira ngo abantu bibohore ariko si urebye imizi y'uru rugamba y'intambara iba muri Kongo mu biyaga bigari ikibazo cyabaye ikibazo mu biyaga bigari ibintu biza bikunda bigenda gute ibintu kibazo biva ku bintu kirebe nk'umwanaliste ukurikira ibintu utari victim ko twasanze uri victor utari victim ntabwo ndi victim jewe nabaye victim imyaka mike cyane mayabwo naje kumenya kuko ndi victor mfite victory mu maboko yaje kandi namenye ko ntawe uzayimba
nzayiha wanyubije ntabwo nzanayinegosiye nzayikorera mu nzira Imana izashoboza ikibazo kivi hari iwacu kiba mu bintu bitatu ikibazo aho cavuye cyambere muri colonisation mbi y'ababirigi Imana ishimwe ko president Jondi yabirukanye banza bafate discipline bazoce no isukari y'ababirigi zo manuke ababirigi no bayitangiye bazana amacakubiri y'iheri wabo bayashira iwacu ijambo rikurikiraho hari iwacu amacakubiri natwe yaratubase kwagize ikibazo cy'amacakubiri avuye mu bakoloni batwinjijemo natwe turemera aratubaka turangije turayakira ngo abantu hariya bemeye kuba imbata yayo y'amacakubiri ijambo rya gatatu tugira bad leadership ubuyobozi bubi butarandura ya macakubiri ahubwo buyashigikira noneho kubera iyo mpamvu tekereza nk'ubu nyine ukuntu dukize mu karere wari wakora analize y'ubutunzi dufite ndi gukora documentaire abantu bazayirebe isobanura ubutunzi Kongo ifite mu karere reka nkubwire ubutunzi bwa mbere dufite ubutunzi bw'ibihugu bigera kuri bitatu bivuga imvugo imwe dufite mu Giswahili ikinyarwanda kivugwa mu Rwanda no mu Kirundi ni wacu no hariya muri este yose ya Kongo iriya mvuga imwe dufite rano ubutunzi ni ukuvuga ngo umuntu wese yaba umuturage uwambutse agiye mu Rwanda kasaba mu interpreter ahita immediately akora business yaje mu Burundi ni business akisanga ubwo no ubutunzi urebye amazi dufite Kivu na Tanganyika ukareba ibiti dufite kontururaje mu butaka ubwo bose no ubutunzi dufite imisozi dufite kuyihingaho none ushiramwo ibya biti n'ubutaka n'ibikini noro na zahabu zose wabishira hamwe business twokora hariya n'ubutunzi buteye ubwo tukazaza Singapore twabanga Buyapani n'ibindi rero ibyo bintabwira ngo tubitekereze turapingana tukureba kuri umututsi uri umuhutu tukazamuka reka ndeke kuja kuri abo bantu bose reka mbimanure data mbizane mu banyamulenge uzi ubukene abanyamulenge bagira ntabwo rwo amafaranga tugira ubukene bwa understanding imyumvire ngukunda kubera yuko nomenya ko utari umusinga kera nkama mbona kutogira bikama bikwama iyo niyo bita poor mentality ubukoroni bukabije ubukoroni buri hasi abakoroni baragiye ariko barabusiga imitekerereze iri hasi cyane ni ukuvuga ngo twebwe abandi ko barareba ubuhahirane bw'ibihugu n'ibihugu twebwe n'imiryango ireba n'inzu zireba ntiduhahirane kubera yuko umwe ngo n'umuhinda undi ka n'umwega uko mugenda muzamuka muri development ibyo murabisiga uwo muvukana n'umuntu mufite mindset naba mutaragera kuri iyo mitekerereze ngwino muhinga ngwino muki buri abanyamulenge tubazaseka abanyarwanda ngo nzavuga ngo ni mwene wacu mutavuga ngo ni mukuru wanje ni mwene wanyu ni umugabi we ukaba umugabi wawe mushobora kudahuza ibitekerezo akaba ku gasozi ke ukaba ku kawe abanyamerika bazahura mu myaka 5 icyo bita family reunion rero tugomba kugera ku rwego rwa understanding ya business n'ama corporate kuko dukeneye ku develop ibihugu turi cheap hakorwa iki kubirandura abasore babyumve birangirane n'iyi generation y'abadata bigende bivemo abasinga abayega ibiki bizaguma bibeho ariko ntibitubate tibigume mu bwenge abanyamerika bagirisha abanyakenya bagirisha bazavuga musiweke siasa kwa roho nivyo ngo kwa lands ukipumua inaenda ututundu dutoya twimirara musiweke kwa roho sana turi cheap kuri yo mpamvu tu operating cheap dukorera hasi shobora kubona uri umuhanga cyane no guhakaza kaka kwima kubera yuko uri umusinzi gashaka kumusinga uraho ngaho utazi no cooperating yamara kamayisha business ugakene kubera iyo mpamvu rero ntabwo tuzazana impinduka zangwa n'abantu batekereza batitaye ku bintu Trump baramubaje ngo niki cyatumye akira aravuga ngo yakoze ibintu bibiri bakoresha abanyabwenge ngo gana saving amafaranga y'agashora menshi ntabwo uzakoresha abaswa ngo numara ngo ubwenge uzotera imbere no try use smart people sigonga ngo muvukana as long as you have some bafite ubwenge that's it rero niyo ibiyaga bigari bokora iki menaho hantu ibiyaga bigari nabisobanuye simisubira mu kabiri dufite umuti mu ntoki bahe solution bibutse solution ni iyi ngiyi
ntabwo dushakira amahoro mu Bubirigi no muri Amerika no mu masezerano Amerika ni waba biriya bipapuro bitahisha impunzi zacu bitadugarura iwacu biriya bipapuro bimaziki niba shaka bazabishanga ahubwo ko biraza gutwara amabuye bikirukana n'abahari turarutwa n'amabuye gisegeti karaheta uzi umunyamakuru w'umunyamerika aravuze ngo akoresheje mu cyongereza ngo Tshisekedi ngo he's negotiating ngo second colonization ijana ku ijana ngo Gisegeti kara negocia colonization ya kabiri ngo azemba hamabuye mu nkoro ndetse niyombi noneho wewe wenyine wagiye kwizanira ntabwo amahoro azava muri Amerika ntabwo amahoro azava mu mpapuro ntabwo amahoro azava mu Bubirigi twenyine twegerane twubakane amahoro ari mu ntoke zacu twegerane nitumara tuyashakishe twiganane namba mu Rwanda bafite iki duhahirane baduhiki tubahiki twiganane baduhiki iyo nje kuba Gisegeti cyangwa ndayishimiye ubu nyine no kwamanegeranya n'u Rwanda mugakorana operation imwe zo gushaka amahoro mu karere mukumvikana marangiza mukavuga ngo amahoro mufite muyatugezeho uzi mwageze mu bitwigishije buri yozo umuntu nemeraga wapfuye Magufuli yari umugabo Magufuli yari umuhanga Magufuli yari umuhanga ntuzi uyu Ruto manda ya kabiri azayitsinda Ruto simbi kubwino musi kuri no uzandike iyi manda ya kabiri azayitsinda 2027 bugende ariko tuvuga azayitsinda n'amakazins yose makazins why azi kunegotiate no kubana n'abandi bantu yes rero mu biyaga bigari kwegerane dukorane abantu bafite imitekerezo yumva twegerane tuvuge ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni umurundi uyu ni umukongomani oya twese dushaka amahoro y'akarere ubundi hari cyo nasobanura nkubwire my friend baravuga ngo gusanga abanyamurenge ikibazo cy'abanyamurenge ngo no atakibazo abanyamurenge bafite ni ikibazo cy'akarere sita abanyamurenge mugisanga ntabwo ari cy'abanyamurenge bakunda n'ikibihugu cy'akarere one of the problem in the region including abanyamurenge problem is the one of the problem abanyamurenge ni bamwe bafite ibibazo mu bibazo bigize akarere ariko ntabwo ari bo bonyine bafite ibibazo abanyamurenge nabo kibazo abanyamasisi bafite icyo kibazo mu Rwanda ikibazo cyarahabaye ko bagishakiye umuti mu Burundi cyarahabaye ko bagishakira umuti iyo ideology yose ni ideology y'akarere rero mu Rwanda aho bageze bari imbere yacu bari kwiruka bari imbere yacu ahubwo ngo tubigane noneho keri wacu tukirabungere twarabahiyi tukaja guhiga none ngo akabwa kakabwana kagahiga umushu uzo mushuba impyisi yirukaza ijiyi iko kagirwa gashi kagaje inyamugongo none twebwe abandi ko bashaka amajambere batera imbere twifasha akaringaze ngo ngakeze ko turaseka kandi twe duhagaye urwo rugero taze niriko ako kabwana niko hari abantu rero aho gushaka amahoro bigana abandi bafite amahoro bagashaka babuza abandi amahoro Weso ngo bakicu izagezweho bakaba bari guseba ngo hangeze ngo nta mahoro nobona ngo rekaje kuzana abazungu bayanshakire iyi myaka turimo muri 21e siècle kuraje kuzana abazungu nibo bakuzanira amahoro ari bo banayakubujije baraza bagusahure natwa dufaranga n'ubukunzi bagukunze bakuzi buyiriri bakuzi icyo ufite wewe jeri icyo ufite ugikore neza numara mwegerane mushaka amahoro yayo uvuze gutyo utuma nsubira nk'inyuma gato kuko twavuzeho kare iki kintu cyo kuvuga ngo waruze aba bantu bakagara n'abanyamurenge ariko umuntu agama avuga ngo imurenge ngo n'u Rwanda ruhari ngo buriya twirwaneho no reka gusobanurira buriya rero akakagara none kuburiya hafashwe akagara mugategereza nabi akagara muvuga uko gatari akagara icyo gasobanura hari abantu bita abasnitch muri Amerika snitch byavuye mu jambo abaslave n'abacuruzi b'urumogi muri Amerika abaslave babiri cyangwa abacuruzi b'urumogi bagaze bakora ama business bagashaka gutoroka master bashaka gutoroka master kugira ngo bave mu bukoroni none akavuga ati nimbwira boss ko tugiye gutoroka nje ndasha kwibera wabishe noneho aguma dukolonize ariko nje mpaye ndya neza ubishe uwo bita snitch
akagara rero nabasinici badusinicinga twebwe dushaka amahoro kandi kuko bayatwimye twashaka kugatuza none bakaja kwa boss ibo bakaja kwa boss kumubwira tabajoga bagunga ubishe noneho iyo abantu bashaka kwibohora babamwe ibice bitatu habamwe igice cya mbere cy'abasinici baje kwa boss kumubwira atagaba bacu n'abagumutsi bagumutse dushaka uko tuguma twigumira kwa boss tugume tuba bashakara bawe ariko tugibona umugati hakaba ishaka ryo kuvuga ngo ha bafta zakira simbizi nimugenda nzobayoboka nituguma kwa boss tukaguma hangaha nje namahoro agatinya kuvuga abo ngabo barimo niho abapasiteri benshi bacu batinya kuvuga kuko navuga baramutuka kuko hano hanze kuvuga n'abakristo bagende umugatushe umva haro abangendirengo abakristo bazokugenda yewe uzongenda ko navuga abanyamulenge azaba tankunda none uzonkunda ndabaye umubembe cyangwa nabaye mu Spanish ndumunyamulenge nkunda ukundi ndoguma mbi kandi gantuzompindura noneho hakaba igice cya kabiri cya gatatu cya mbere ni cy'abasinici baje kubwira bose ngo tujye umugati munini tukubwira abacu ibyo barimo hakaba abandi bavuga ngo twebwe aho atabi ibibazo hakaba igice cya gatatu rero kivuga ngo kama mbaya amahoro tugomba kuyabona ntituguma kuba twura amahoro abo ngabo rero niyo twigwaneho rero akagara nabantu bari mu bice bibiri babasinici bavuga ngo twebwe turaguma kwa boss aduha umugati naho ngaho bari ariko nabo barabizi neza ko bafashwe nabi uvuze kino kintu twovuga gukira uzogira tugiye mu gitara uzogisome hari amateka nkunde y'abashinwa yema yose tungo mbere ya Mao Zedong mbere yiwe bakoronijwe n'abongereza mu ntambara ya opium ariko bayibazanyemo ku ngufu bamare kubagurusira ibiyoboza bwenge abashinwa hazamwe abasinici hamara kuvukamo abasinici kandi dufite abasinici benshi mbese abari ku buyobozi nk'abagisegeti bikundisha abakoloni kugira ngo bagumane ubuyobozi ariko abaturage baba bari gupfa amamiliyoni n'amamiliyoni opium yabamaze haza kuvuka ba Mao Zedong rero mu 1911 ariko so haza abayapani abashinwa rero hari filozofi imwe bavuze hano numva niyo bakoresheje yo kwigira ku munyabwenge n'ubwo umwanga ico gihe batewe n'ibihugu by'uburayi byose ubufaransa ubwongereza uburusiya amerika barabakoloniza ariko barangije abashinwa bamaze gufata igihugu muri ico gihe baravuga ati reka tuje kwigira iwabo tuba abanyeshuri babo kuko ico badutsindishije twari twaranze kuyoboka systeme y'imbundi bagumana umuco wa kera w'ingumi n'imishare n'ibiki baje kwiga iwabo tuje kwiga iwabo none uyu munsi Ubushinwa buhanganye na Amerika gutya rero dufite abasinici benshi tugomba natwe gushaka system ikindi nshaka kukubwira kugira ngo iwacu hazaboneka amahoro n'irya jambo navuze mbere tidukeneye ibintu abazungu baze kutwigisha amahoro u Rwanda rufite uwinyina twababwira ngo nibadukopeze bisabiki ubwira ikintu bisaba kugira ngo ndayishimiye birasaba gusa kwemera kubibasaba oyaye buriya nkubwira amakuru ntiwamenya hano hari ikibazo nta mwarimu buriya ugira ikibazo cyo kwigisha umunyeshuri ikigwe no kubona umunyeshuri ukubona umunyeshuri ukeneye kwiga reka tugaruke ikibazo cya nyuma dusoza kuri kano gatabo aka gatabo karavuga ngo never give up wicika intege abantu benshi bandika ibitabo bya motivation bandika ibintu bisubona nyine kubera ko bize teori we wanditse ibintu zakubayeho wandika ibintu wabayemo ibintu bindimo bikurimo hari akantu twahereyeho wenda tutagarutseho kuko ariko niko nsorezaho iki gitabo umuntu akirebye never give up hari ikintu kirimo ibintu birimo n'iby'umwuka gusa cyangwa ku musoro uri mu minembwe cyangwa uri hano mu mihanda wabayemo hari akantu ka strategy yo kugera ku bindi karimo katari ibintu z'Imana gusa aka n'umusirikare azagura iki gitabo ugomba kumenya kutagomba gusubira inyuma ku rugamba
karimo strategy uko wagera kwiyerekwa ryawe, karimo strategy uko uva huri ukagera ahandi, karimo strategy uko wahinduka mu mitekerereze, karimo strategy uko wahindura umuryango wawe, karimo strategy uko warera umuryango wawe, karimo strategy nuko wava mu bukene urimo ukinjira ahandi, karimo na strategy zikubwira yuko wewe ubwawe uri umunyembaraga. Impamvu uri umunyantegeke nuko utarabimenya. Umunsi uzamenya ko uri umunyembaraga uzahita umunyembaraga. Kuba umusirikare kwawe no kwandika igitabo haraho bihuriye? Byose ni lifetime yaje. Byose n'ubuzima bwaje buravanze. Ngira ikindi gitabo nzavuga ngo nzocandika nzogipiblia atakibaho. Utakibaho. Uzogisigira abantu. Ijambo rya nyuma. Ku muntu utazaba ku minsi 16 muri launch y'iki gitabo. Harya kizabera mu Rwanda kuri Crown Hotel. Nyarutarama ku itariki 16 saa 9 z'umugoroba. Niho tuzaba. Ku muntu utazaba wicaye muri salle. Uri hano. Niki kintu ushobora kumubwira kuri kano? Namubwira amagambo 3 gusa. Ijambo rya mbere namubwira yuko gift namuhereza irito ibindi bintu byose. Namuha kino gitabo. Azagisoma kuko sinokivuga unyine ngo nkirangiza. Icya kabiri kintu namubwira ngo iki gitabo kirimo ijambo rimubwira yuko ahari hari ahandi heza yagera. Ahari ntihahagije. Oya yirinde kunyurwa. Kimwe umwanzi wo gutuma abantu batageraho badatera imbere ukunyurwa vuba cyane. Kirakubwira ko hari ahandi wagera hataraha. Icya gatatu kirakubwira ngo inzitizi izarizo zose, yaba ari abantu bakwanga, yaba ari ubukene, yaba ari ibitusi, inzitizi izarizo zose, iki gitabo kirakubwira ngo ntucike intege, wazitsinda ukagera aho ushaka. Nta kintu na kimwe mu buzima kigomba kuguca intege cyangwa kugutera ubwoba bituma udatera imbere, nta na kimwe cyemewe. Iki gitabo kirakubwira ngo wahava huri ukagera ahandi kandi birashoboka. Ku muntu uzaza muri salle uzabuje mu hano, niki kintu surprise umufitiye kitanditsemo hano? Wenda wamenye nyuma, caje muri wewe nyuma umaze kwandika, ariko kirimo utanditse hano, ariko kizaba mbese uzatanga kubera presence yawe kitazunguka kimwe kubera presence yawe, ariko kitarimo hano muri kino gitabo. Kintu kimwe nzongeraho kimwe, nzakomozaho ijambo rimwe ryo ku gitabo nzapibira uyu mwaka utaha cyitwa ni servant leadership. Hari ijambo nzovugaho ryacu watu konjore uzakumva muri sale. Reka ngushimire kubera umwanya wawe, kubera ko wemeye kuganira na AFRIMEDIA n'abakunzi bayo. Shimire mwebwe abantu mudahwema kubana natwe, tugeze ku 181 kubera wewe, kubera ko ari uwo muryango wahisemo kubuyoboka. Nimba ikiganiro gikunze gira undi ugisangiza, kubera ko kirimo ubwenge, kirimo ibintu byinshi tugomba kwiga. Bishop, ijambo rya nyuma ushobora gusezera abantu ubundi dusoza. Murakoze. Ijambo rya nyuma ndabakunda, tuzahorana, tuzavugana, tuzakomeza gukorera ubwoko, dukorera bene wacu kugeza igihe iwacu mu biyaga bigari hazaboneka amahoro. Ikindi tuzakomeza tubandikira ibitabo, tubabwira amagambo meza, aho twaciwe intege n'abandi bantu, we ntugacika intege, tubakomeza. Natwe twifuza ko mwadukomeza mu buryo bumwe n'ubundi, dufatikanye mu buzima. Ubuzima ni amagirirane, twese ibyo twifuza kugeraho birashoboka. Ntagira umuntu uzaguca intege. Iki gitabo uzagisome, nta muntu n'umwe wakuremewe muzagukorera, ni wewe wenyine uzikorera ugera aho ushaka kugera. Abaguca intege ntukabaha umwanya, birashoboka ko wogeraho wifuza kugera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Bishop Emmanuel Musinga Rupande. Ndagushimiye cyane rero kubera ko ukurikira AFRIMEDIA live, nubundi nkuko bivuze ibo ni ikiraro, kandi uzirinde kugwa ahantu abandi bamaze gutinda ikiraro. Tukeneye gusura gutinda abandi batenze iteme baryicayeho, wewe ukeneye kwambuka gusa. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukurinda. Ni Director Gabi kuri AFRIMEDIA live, zacu nakagaruka. Imana ibarinde.